Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anyat ar-aramida man ang Melinda. Ay nawaw, kas makita met, madama nga isagsaganak dagiti masetas nga order da kanya. Tulungan kan manang. Ay nasaanen, kabaalak met kit di dayto, yading ko. Tulungan kan tapno nabibiit amalpas. Ay na amok at damanan ka sa pulam, isong ay may ka dito'y balay. Ibagak to inton madamdama manang. Tulungan ka pa'y. Ay na ibagam kit din, noan niya day tatap no amok. Ko Addamanen bayadan mi ije pagadalan manang. Ay nawaw, manan. Sa anak ama ka-exam no saan ama bayadan dayjay. Amo yung mo't private school ti pagadalak. Awan pa'y kwartak ita. Mauray mo ka din no bilang laang. Masapul nga agdiskitarak pa'y ading ko. O sige, orayak manang. No mabalin, ita kumamot laang alawas. Nagsweldo kayo ka din, lakay. Minton bigat pa'y bakay. Happy ka di. Mabalin, apabuludan nakpay laang. Ay nawaw. An-anuam ti kwarta. Pagbayad ko man ni Christy, di pagadalan da. Sige. Ited mo pa'y lang kinkuha na ti sweldo. Uray di kagudwala ang alakay. Adapay matkit din na paglakwak iti masetas. Iso ti inayon ko, tapno makumpleto, ti kasapulan na. Kumusta ka numot ti panagadal na? Dayta ti jak sinaludsod, ang saysayaatan namat siguro Ammo namat, nagbannugak ti kwarta, agas-gastusan na. Sapay private school ti pagat-adalan na. Kapilitan ata isumat nga minta ayan ti kurso akayat nalakay. Sa deno manen ti papanam, Kristi ka anakan. Iti ayan ti gayom ko, Auntie Helen. Ay nawaw, day ta agpalpaliwawang samot tin into naram. Dakas ka di ti agenjoy, Auntie. Saan adakas ti aginjoy? Ngamno siyak ti sika, nasaysaya at tupakitang dan kakiday. Tapno saan ati kwarta ti kapsat mo tinamnamaem. Sipud pimusay ti inayo, ni manang mon ti timakder nga inam. Amok dayta, saan kumat nga iliblibak dayta ka? Anya nga ron ti aramidam. Sumapul kamitin ay ti pakitang danam. Saan kat aday ta agpalpaliwawang ti paglaingam. Ay na, Auntie, di nakisuro ta amok tar aramida. Anya? Dasalaw ko ni Kristi akanakan tayo di sinto itay bakit? Kadwa na may dagiti gagayam na. Wan ata kasta matibiyag akayat na. Ti agpalpaliwawang. Agis-eskwila ka di pa'y laang dayjay, wano? Wan mo't papaiskwilaan ni manang na. Pa'y ngamin asaan mo't amakitangdan. Amo pa'y man mo't iti dayja akaanakan ta. Gaputa ada ni manang na kat kasta mo't tanter aramidan na. Day tamang namnamalaang ti amo na. Naimbag tawan pa ti anak daydwa. Naku nampay lakay. Numaadaan da iti anak. Saan to ang masangon ni Melinda ti agtrabaho? Alang ti kwarta pagbayad ko manang. Agtugaw ka pa'y, tada pagsaritaan ta. Ay nawaw, anyat pagsaritaan ta manang. Sa dino tinapnapanam idi Sabado. Ha? Anya di nangag ko, nag-outing kayo manan, kadagiti gagayam mo. Wan manang, nagauting kami nga ron. At damat gayam kwartam. Apay ngay, asan nga iso ti pagbayad mo iti pagadalan. Ni manang met, awan ti nagastos ko, tain libre naklaang ti gayim ko. Ay, saan man asyak ti ulbudam si ka, Kristi? Na, pudno ti bagbagak manang. No asino met day tang agpulpulong kada kayo Naimbag kumamot no pudno ti dandanon na. Incomplete nga rod. Mala, alaam ti kwarta a pagbayad mo iti pagadalan.
Siguraduam laeng ang makaturpos kay ti kolehiyo. Anya ti kunam, Beshi? Inungtan na ka ni manang mo? Kasta unay ti unget na kanyak itay. Adda na gidanon anagawting tayo idi Sabado. Ay nawaw, asino nga ta? Day ta ti jak mo. Awan mo't imbaga ni manang. Basta nagunget laang kanyak Ngam di balin agano sakpay laang ita. Agpamarangak anasingpet, takasapulak pa'y titulong na. Ay wana, numasapol ang makiplastikan ka, aramidem. Nako nampay, friend. Bumalasak to, numalpas ko ti kolehiyo. Mayat ti diskartim Siyempre numasapol nga agin si singpet da tao, aramida. Kaya't ko ti makaadal, tapno addan tumat ipanakkel ko kankwana. Saan anakaadal day Jake? Si kabat gaya Melinda kanakan, Adda ka din ni Auntie Helen, Angkal. awan na antib. Ada na panan na. Apay ka di. Umay ko laang matkit di i-deliver ti masetas nga order na, Angkal. Binayadan na ka di. Wan, Angkal. Fully paid. Iswada kayo pa'y laang ti mangi receive, wan. Mudko nga rodan akong. Ado ti sideline mo Wan tauray awan pa'y anak mi kanitino, at damot ti kabsat ko, apapaadalag. Sa bagay, nung makaturpos ni Kriste, dakkel tumat katulungam. Wan Angkal. Nang runa pa'y kat sa anak mo't anakaadal. Isunto ti mangitakdar iti pamilyami no makaadal. Hawanin makunak na kong. Talaga responsable ka kapsat. Bagbagam lang ti kapsat mo. Tapno saan ati agpaliwawang taam mo na. Ayan ti masitas ko lakay. Ha? Anya basitas bakit? Ay nawaw, jay may in-deliver ti ka na kanta Ay, wan! Aday jarwar. Tilagat gatangam mo't bakit? Wen atap no makatulong ak laang iti ka na kanta. Suportaran tati negosyo ni Melinda. Nagadumot ti sideline da di aka nakanta. Wen nga raw, ilako na mo't amin, amabalin ama ilako. Kasta talaga no nagagat ti may sa atao. Nagasat launay ni Kriste. Takasta ni Manang na. Ure na kaungungat. Kat aramidin na mo't ti amin para iti kapsat na. Podno launay tanakunam lakay. Sapay la kumaata makarik na mo daye a Kriste. Tulungan na kumamit ti bagina. Makitangdan tapno saan laang ati itid ni Manang na ti urayin na. Ay, adaman ng timabayadan, Beshi. Wan nga rod, nagadumot abay bayadan tayo. Kasano pa yan, dayta? Naimbagkan ka ang taada ni Manang mo. Ay nawaw, adda ni manang ko, nga masapol mat nga agpamarangak. Amo mo't, nakaungungot kan istrikto launay day a babae. Wen ang adalata pagdawatam. Sa bagay Agano saklaang iti do atawan. Do atawan laangan nga agpamarangak anasingpat iti matang na. Numalpas ko ti kolehiyo, isumat ti singirak. Ay nawaw. Una, itangamin kat agul uli makaklaang no adda ibagbaga na. Singirak to, numalpas ko ti kolehiyo. Kasanulaangan numaamuan na ti maipapan iti dayta a planom. Ay na friend, di na maamuan no agulimag ka. Ay unay kan, Beshi. Apay ko mga agpulong akan kwa na ngay. Uray siyak mat ano kasta ti kapsat ko. Talagang agin sising putak mat. Ay nawaw, anya ti kukwaam dito'y sentro si Ka Kriste. Ay, kuha manang, si kamat gayam. Asino dagiti kakadwam Apay pinanawan da ka, idi nasitgan kayo? Dagiti gagayim ko manang, mabaindalaan kan ka, iso apim manaw da. Ay nawaw, apay matakasta? Di mat imbagak keng ka ang makitangdan ka no awan ti klasem. Tapno adda na yunak no kasta nga adda manen bayadan yo. Awan nga rod pa kitang danak manang. Awan kunam, kat di kamot ngamin agsapul iti pagtrabahwam. Anya ti kayat mo,
Trabaho ti umasidagking ka? Di na kumamat sermonan amanang. Di nak ibabain. Sino ti maayatan iti kastangar aramidem ngay? Ipuspo nyo pa ilang ati sermon nyo kanyak manang. Mapankan to ije balay inton malam, taag sarita ta iti nalapat, Kriste. Anyat imbaga ni manang mo. Hey, makapaasar nga ro dahi Amelinda. Ammo na nga ado ti lumablabas, sermonan nakpailaang mo. No anya nga minti aramiden na dito'y sentro Day tangarod. Nakabutbutang gayam ni manang mo anya. Wanang, iso akagurgurak launay day jay. Maawatan kan ita. Mapanak pa'y ijay balay da inton madamdama. Sigurado a sermonan nakmanin, uray adda ni manong tinong. Ay nawaw, saanen aparikot day takeng ka. Di mat nalaing ka nga agpamarang. Ay wanang, agin sising putaklaan ita. No makaturpusa, awan matan bibiyang ko iti day jay a tao. Ne, alam samod ka apam. Maasarak nga rod iti nadamag ko lakay. Ay nawaw, anyat na damag mo. Taagin sisingpet kanulaang ni Kristi kanyak. Ngam no makaadal, awan kanun tumot tan ti bibiyang na kanyak. Anya, asino mo tinangidanon di kastaken ka? Saanen anapatag no asino tinangidanon kanyak? Oo, naimatan di kasta pa nagsasaw ti kapsat mo. Hagin sisingpet laang gayam ti loko, tada kasapulan na kanyak. Anya nga rodon ti plano mita, kasano ti panagadal na. Makamumatan di na namnamaan agas tumusakpay ti panagadal na. Nakabutbutang timang paadal iti kabsat akasta ti kapanunutan na. Una, ang mga numakaturpos ko't ibadag na kamatan. Hay, day tangarod kat. Narigatan. Sapay awan nalpas ko. Iso lang arudan ti mabagbagaan takamali ti aramid na. Naturad pa'y laang ngagsasao iti kasta. Awan pa'y naragpat na ng kastamatan. Nakalaslas-tog. Isu ahuston. Agpinatangkan kamilatan. Usto matlanga, tapno awan paggastusak. Itian niya agapungay nga agbanbanogak ken kuana. No imay ka dito'y balay, takayat mo ti agpatulong kanyak, wano adamanan ti bayadan yu di pagadalan, di mo namnamaan nga ikang kapay, Kriste. Anya? Ti kunam kade, kat jak maamuan ti may papan iti planom, Ni, anya a plano manang. Amok ano makaadal ka, kat lumastog kan. Anya? Di kan agin didiam mo, taamok ti planom. Asino mat nga iti? Di mon saludsudan, no asino ti nangidanon kanyak. Ti kayat ko amaamuan ita, kat no apay akasta ka. Nasakit tinakam mo kanyak, takanayon ka abagbagaan, kadagiti bidot mo, kasta ka day? Manang. Naimbaglangan tada nangidanon kanyak. Jakla impagarup, ape kimatgayam ti kinasingpot nga ipakpakitam kanyak akabsat mo. Manang, saan kumamutakas ta? No kayat mo ti makaadal, agtrabaho kamat, awanan tinamnamaam at tulong manipod kanyak. Di ka matan simsimrok, Beshi. Apa yan? Saan kun nga ituloy ti panagadal ko, Beshi? Ay nawaw. Iti anya aga po? Awanan. Saan na kun atulungan ti kapsat ko? Ne, apay kanumot ngay. Tada nang idanon nga agpampamarangak lang. Anya? Amo na magtandag iti dakis ngayon sa usawang ko may papankan kwa na. No asino nga tamot ati awanan bain anang idanon kan kwa na. Ay, saan asyak day ta, Beshi? Ang mga nudag iti daduma anang istorya Makapasar. Saanan amatungpal ti arapaap ko ang makaturpos iti kolehyo. Jakmut kabailan apagadalan ti bagi. Hunakman no agad adal ni Kriste. Jak amo ante. Ay nawaw. Apay adi mo amaw kat kapsat mo mo dayjay. Insardeng kon timang paadal ken kuana ante. Iso mo lagayam anakitak iti may sa restaurant ije sintraw. Nasayaat mo't ata napanunot na ti agtrabaho. Agam apay adi mo tulungan ti kapsat mo ngay. Ay na, nakabutbutang timang paadal iti kabsat akas ti galad na ante. Iti kas a panagsasauna kat amuklatan nga ibaddak nakto inton makaturpos iti kolehyo. Anya? Dayta ti pudno ante. Nangag ko ti voice record idi imbaga na apam marangla ang ti kinasingpat nga ipakpakita na kanyak.
Peke, ti kinasingpet na kanyak, Auntie Helen. Sigurado ka ding, iti desisyon mo bakit? Di mong tulungan ti kabsat mo. Saanan lakay? Jay ko nakngarudan. Nakabutbutang ti kabsat ko no makaadal day jay. Sigurado alumastog pay. Sayang mo't ti mano ataw na tinulungam. Di ba lilatan Nalpasan. Pagyamanak latan, tanaamwak ti kas ti aplano na. Jaklaim pagarup asa iro matgayam ti kabsat at tultulungak. Agnakamat siguro, ngawan ka mang tulong kinkwana bakit? Ay, adamatan kinkwana day talakay. Awanan bibiyang ko iti dayjay a tao. Saan mo't gaya man ngagi sa eskwela ni Kriste? Helen, bakit? Nagikat, tanauman ni Manang na. Nakasaritak ni kaanakan Melinda, idinapalabas nga aldaw. Kat nakabutbutang titumulong, ta ang mga no ibadek nakto kuna nakiden. Noon niya mo't ngamin tinsawsawang ni Kriste, Basol na pala ang ano saan atulungan ni Manang na. Narigat tumot ang mabagbagaan. Naimbag kumano saan akas jay ti panagsasauna. Sayang, tinarugyan na. Awanan maaramidan na, ta saanan akayat ni Manang na apagadalan. Dito'y magayam ti pagtrab-trabahwam, Kriste kaanakan. Wananti. Awanan planaw nga aginrol manan. Awanan, Auntie. No apay mo ngamin, akas jay ti panagsasaom iti kapsat mo amang tultulong keng ka. Uray agbabawi, Saan mo tan ang maisubli tinapalabas? Wen ta siyempre, mabutang batan ni Manang mo. Nang runa kat saan anak kaadal day jay. Amok day ta, Auntie. Mabutang ni Manang mo, ta ang mga numakaturpos ka, kat ibadek mo ti kapsat mo, ang nagsakripisyaw tap numakaturpos ka. Anyat maaramidak nga, kat nalpas mo tan, Auntie. Kayat ko ti agadal, awanan. Nalastog ka nga men, iso aday ta. Nauma ni Manang mo, awanan ano siya mong ti makitang tangdan, anya ngay nga raw. Ay, nawaw! Respetuam ti tao nga agsaksakripisyo tapno maragpat mo dagiti arapaap mo. Di ka agbalin analastog, tapno saan da madismaya amang tulong ken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Agrubata kon bakit? Ay nawaw, agkapay-kapay mo't kaririing mo laang. Agkapiyak tulangan, ninton madamdama. Masapul ang masapak amang pakan kadagiti tilapia tarakan ko. Tagpasada kita. Kabailam ka day, ti agpasada. Kabailak bakit? Sayang ba? Sigurado nga ado ti pasahero ita. Taagawi dun dagiti bisita. Sige, addakan ka day ta. Ngam no di mo kabailan, di mo ipilit. Adamot kwarta nga ipaw-paw iti anak ta. Kabailak pa'y bakit? Sigakit di mo. Ala, agrubat ka nga rudan no agpasada ka inton madamdama. Agluto kan to iti pamigat ta. Wen, oray di mo ibaga, talagang agluto Adto yan tikat gatangam na nais ka. Agyamanak, Jocelyn,
Naimbaglaang nga da pamigat may ni Tatam Amario. Aywan, nasapaan nagpaabagatan ni Tata Mario. Mapan na pa kanon dagiti tilapia taraken na. Agasam man dayjay nana, nasapa launay mo. Agpasada kanu ngamin ita balasang ko. Aywan, mayat ti agpasada ita. Ado ti pasahero nana. Daita ti kunana itay. Isupay mo't Isupay nga igatang yu iti masapsapul yo. Aguray kabi pay iti mano alawas. Saan pa'y ngamin amabalin amailako dagiti tilapia na. At least, adaur urayan yo. Nasayaat, takasta tinapanunot ni Tata Mario nana. Saan akas iti daduma aparentes, apagbalin da a retirement fund dagiti anak da. Agarubuat akon bakit? Nakita nga do tinakapila pasahero itay kahit. Mala, agawid ka inton alas 12 Di mo man liwayan nun, narigat ti agsakit. Wen, At dain nalam adanong mo. ayun, nalipatak nagpaisaw. Oh, makitam da ita. Anya nga iti inumum ijay. Nalipatak nga ron bakit? Mala orayan nakbiit ta mga laak iti danum mo. Saan amabalin nga awan balon mo adanum. Nang runa pa'y ka napudot ti panawon. Okay, bakit? Agawaam Kunak man magpasintro ka ita, feeling. Kumaang, adda ka numot trabaho mikin ni Mari di na ita. Masapul asumrag kami. Ay nawo, kasano nga ron tilakad mo kuma? Yak nga rod ang mulakay. Masapol ang maipasamday jay. Tanabayagan na daw dawatin da jay papeles. Amangan numabalin asikapay lang ti mangitulod. Ay nawo, apay asyak tibaon mo. Win atawan samot ti aramidem. Awan No awan trabaho, mapan ka. Isupay day di agastusin ta. Pangalaam kumangay iti 3,000. pagpanunutak pa man bakit? Ni, saan ang mabalin ti kas na lakay? Sayang day jay no saan ang mailakad ko naktumot. Amangan no awan ti maawat ta. Nala, unay. Mapanak intun madamdama. Nagsapa kay matgayam, Tata Mario. Una, tato ti pasahero ita. Isupay mat ti mapasadak. Siya kung tilugan nyo, Tata. Ay, day tati siya na mabalin ang taon. Ay nawo, apay asa na mabalin. Makipila ka Kita ang atidug ti pila na kita aglugan. Kalon to makadano na kijasinto nga, nagpilak pa lang. Ang mga no inton sumaruno pa'y atawan. Atidug ti pila kat agdardarasak, Tata. Pasensya kan baro. Ngamsaan ka nga ilugan. Masapul nga agpila ka. Iti kasta, kat awan maibaga dagiti padam a pasahero. Anya, palawan kan. Siya kung ti sumarunong agkarga. Tay kunak itayan, agpila ka. Tapno awan maibaga ti padam a pasahero. Grabe kayo, mate. Agdardarasak kunak lang aruden. Di upay kahit ti mangilugan kanyak, mate. Unay kayo! Ay nawaw, inayadam mo't ati mangirikap iti ridaw. Mabusurak launay ti dajalakay. Ay nawaw, asino manen alakay ti dakdakamatam si ka Anton. Dayjay Amario Apay, anya ti naramid ni Tata Mario kan ka. Di na kahit nga ilugan iti tricycle na. Amangan mo't no saan ka ngamin ang nagpila. At idug ka no ti pila itay alas 12 ka. Oo, amo naman ngagdardarasak. Tinapatig akit nakalugan kalata. Aduma ngamin ti pasaheros ita. Wala ang nagurayak pa lang iti manong nga oras sakbay ang nakalugan ak. Ay nalakay, maawatam kuma. Saan ang mabalin nga ilugan na kano saan ka nagpila? Sigurado nga iso ti reklamo dagiti padam a pasaheros no kas na ti aramiden na. Basta, kagurak launay da alakay. Agdam tula altaw na day kunak tuman. Ay nagsardang ka man Anton. Inuubing mo ti kasta ang kapanunutang. At dala kong akarne, Jocelyn na kong. Karne ti baboy laang, Tata. 2 kilo man na kong. Bayadak mo't lang ti utang ko dito istor mo. Dakkel samot ti napasadaam Tata. Adamot basit. Usto tapno adamot gastusan nyo kinanais ka. Putno launay takunam. Narigat ti mangnamnama iti kwartang ipaw iti anak may. Bilibak kada kayo, takasta ti kapanunutan niyo, Tata. Saan akas iti daduma dita? Una, tanapigsapay mo't da tao. Kabaglakpay mo't agtrabaho.
Nagasat launay dagiti anak yu kun nanais ka, tata. Aramidak lang tamok amay parbang. Kaasimot ngamin dagiti anak ko. No isuda tinamnamaan. Kat mabambanog tamay. Ayun gayam. At titibayad ko. Agyaman naklaunay tata. Adamanan igatang ko itilakok. Agyaman akmay. Tapi nautangan nakiday. Sapay la kuma. Ta saan ka amauma kada kami kininanam iska. At ginatang ko akar ni bakit. Agasam manday talakay. 2 kilo ti ginatang ko. Ipritom ti may sa kilo. Tapno adda may sagpaw itinatang no kwa. Awan samot ten nabati a kwartam. Inggatang mun samot iti karni tinapasadaam. At damot kit di basay tanabate bakit? Awan pagdanagam. Okay, nukas tati kunam. Di agpasada ka manan inton bigat. Depende no adu ti pasaheros. Day talaang agpaisaw. Agteksto ka no ni Parilan daw. No adu ti pasaheros inton bigat. Narigat mo't no pasada akit awan mo't laang pasaheros bakit? Wana, siguradwom pa'y tapno saan asayang tibannog mo. Naimbag arabi Mari Jocelyn, adala ko maabangos. Adda mano akilo ti gatanga, Marifele. 1 kilo lang, Mare. Agtugaw ka pa'y tamang isuputak, Mare. Okay. Ado ti pasaheros itaan niya, Mare. Wen, Mare, uray idi kalman, at idug ka no ti pila. Agawid nga minan dagiti bisita ita. Napudot to pa'y ti ulo ti daduma, Mare. Ay na, Mare. Uray nilakay ko idi kalman. Impanalpaak na ti ridaw idi nagawid. Ay nawaw, apay kanumot ngay, Mare. Wina, ta saan nga inlugan ni Tata Mario? Ni, itian niya aga po. Masapol ang masurot ti pila, Mare. No ilugan na nila kay ko kat saan mat ang nagpila, sigurado nga dagrire. Ay wun day tanga agpayso ti parikot. Ang mga no ti driver pa'y ti pagpupulutan da. Naku nampay, Mare. Narigat ti agbalin a driver no daduma. Adda dagiti pasahero ang natangkin ti ulo na. Sa anak pa'y nga agpasada bakit? Ni Delphine man ang tagpasada, tada aramidak. Anyat aramidam lakay. Mabalinan ang mailako ti tilapia at arakin ko, bakit? Sigurado ka. Wan, isursurkon to, tay supay manan. Kasi ka, Agluto kay ti pangaldawan ta, agpaabagatan akpay. Itugot mo ti timbangan. Saanan, bakit? Ikilok tulatan di ti balay. Mano akilo ti ilakom aya. Depende. Kasaritak to nga rod ti gayem ko. No kayat na di i-wholesale tay latan kadakwada. Saanan, bakit? Ang mga nubaratan daw, no saan ka? Ang mga nuutangan dan tumanan. Saklatan ti mangilakaw. Kabailakmay. Pampanunutik laang ti paglakaam lakay. Ang umadakan ka daytaa. Umay ka man lakwan, Jocelyn na kong. Anya tala ko yo, Tata Mario. Fresh at tilapia na kong. Mano ti may sa kilo ngay. 120 lang. Ay nawaw, nalakamot, Tata. 150 ti may sa kilo di sentro. Saan pa'y a fresh day jay? Tapno maibos adagos, Saan kayo nga taamalugi, Tata? Saan matkit day? Manu akilo tigatang maya. 2 kilo man nga rod, Tata. Ay na, agyaman naklaunay na kong. Naksayan mo't lang tilakok. Mano akilo ta nabati, Tata? At dapay 8 na batay. No adati saan amagatang, iyagyulatan dito'y store ta ilakok no adamayat agumatang. Anya tala ko yo, Tata Mario. Fresh at tilapia, Fele. Nagapon na, Tata. Iti fish pond ko, iti abagatan. Sigurado nga rod a fresh day ta, no tarakan nyo, Tata. Ay, word. Fresh at talaga. Kitam. Ikanak nga rod iti 2 kilo, Tata. Ay na. Agyaman naklaunay na kong. Awan anya man na, Tata. Ay, manungaminan ti may sa kilo. 120. Ala, mabiit lang nga rod taalaag ti pagbayad ko, Tata. Urayin naklabiit. Nangalami ti tilapia, bakit? Lako ni Tata Mario. Ay nawa.
Ang mga no stock dayta. Saan, lakay? Kita akit talaga fresh. Nagapo ka no iti fish pan na iji abagatan. Aya. Wen. Ay, wen, ibaon ka pa'y man iji store. Apay manin. Naibus mat gaya man ti sinigang. Agluto ako maiti sinigang at tilapia. Muto iti may gatang. Agawa di ka manin ngamin dumagas iti ayan ti kumpareng. Sa dino tinagapwam si ka Anton? Di talaeng, bakit? Ay nawaw, sa dino adi talaang. Apay akas na tiisam mo, ah? Awan, may. Mayat lang ti isam ko ta naragsakak. Ay nawaw, saan amabalin anaragsak ka nga awan gap-gapo na? Oo, nangibagamot. Na, sumumpat pa'y lang amin. Inna ko niti silita, kahit kunta ginana. At dan samot kalukwan nga inaramid mo, ah? Kalukwan mo ta sa asawom. Awan inaramid ko akalukwanan niya. Alaan nyo man daytoy nanais ka? Anya dayta, balasan ko. Bayad ti tilapyang inyeg ni Tata Mario idinapalabas nga aldaw. Ah, nukasta, nagatangan. Wen, nagatangan No adapay na bati iti fish pan na. Ibagayo tamang yegmanan nana. Uray sa nga 10 a kilo laeng. Ay wen, adu kanupay tinabate. Mangyigman nga ron iti sa nga 10 a kilo. Tailakok dito yung istor ko nana. Kaanaw? Basta itulod na lata dito'y nana. Sige, ibagaktukan ko na, basang. Nagawid ka mo adagos, lakay. Wala, tawan mo ti tilapia bakit? Ay nawaw, kasano nga awan? Sinabidungan dalakit di dayjay. Anyat ko nam. Sinabidungan da dagiti tarakin ko at tilapia bakit? Anya, sino nga'y mo tinangaramid iti kasta? Dayta ti jakam mo. Amangan mo't no adda nakaapam dita ka bimalos. Sino kumangay? Awan mo't amok akaapak bakit? Panunutam anay baglakay. Nasken amaikan iti leksyon no asino man tinangaramid iti kasta. Iti anya aga po sinabidungam ti tilapia ni Tata Mario, Sika, Anton? Sinabidungan? Ne. Awan amok dita. Ay sos, di ka man agin didiam mo. Adda nakakita iti inaramid mo. Anya? Nakita na ka ni pare dino. Kaano ka no? Idi Sabado. Kung nagtupay ka, adda manin kalukwan nga inaramid mo. Iso amayat ti isam mo, idi nagawid ka. Mala, ibaga akong dipod no. Siyak tinang sabidong ititilapya at tarakin nila kay Mario. Takayat ko ti makabaras. Naragsak ka nga rod, iti kasjay nga inaramid mo. Siyempre nakabalas ak mutlangan itinaramid na kanya. Agsarita kayo kano inton Sabado, ijay barangay hall. Anya? Ni Kapitan tinangibaga kanya, kat saan amabalin, adi ka mapan. Anyat nagsasaritaan nyo iji barangay hall, Tata. Masapul bayadan ni Anton dagiti tilapia sinabidungan na. Sayang mo't. Un nga rod, imbes nga dailakok, awanan ta sinabidungan na mutay. Manuti bayadan na ngay. Bayadan na at ibalor ti tilapia sinabidungan na nakong. Naimbag ano mabayadan na adagos, Tata. Un nga rod, at damot kid din ni Kapitan. Barang agbutang kan kapitan, Tata. No apay ngamin asinabidungan na Aging gagayam ita, kat nasakit tinakam na idi saan ko nga inlugan idi. Manuabulan ng tinapalabas, Tata. Namupay man iti dayja tao. Di mo't makawaawat to na duma. Ang tinapatag kanya kita, kat agbayad. Tapno saan mo't amasayang tibanog ko Nasalaw ko ni Kapitan di tadalan itay. Anya kumaita no nasalaw mo. Ay nawaw, agsingsingiran Agsingsingir. Jay bayad ti tilapia ni Tata Mario asinabidungam. Agbayad ka kano takasapulan dati kwarta. Bakit taumpay mo't kwarta? Ay kat parikot mo matunday ta makitangdan ka ngamin Mabalin asikapay lang timang bayad. Sika tinangaramid iti parikot mo. Iso ama kaamu kamatan amang sulbar. May saka darasudos. Di ka pa'y makaawat. Anya nga ita? Nadusa ka di na oras. Ay, nawaw! Di ka
agbalin adarasudos. Sakbay nga aramidem ti may sa abanag, panunutan pa'y anaimbag no nasaya at matlaang ti ibunga na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti may sa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.